sam Ladislav Suknović, predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Inače pravnik po struci, radim u Osnovnom sudu u Subotici, a iz neke velike ljubavi i poštovanja prema kulturnoj baštini dugi niz godina se bavim očuvanjem kulturne baštine Hrvata Bunjevaca u Tavankutu, a naravno i šire sve ono što zapravo Bunjevci rade i daju na očuvanju kulturne baštine u Vojvodini, odnosno u Republici Srbiji. Naša organizacija je osnovana davne 1946. godine, tada na temeljima dramskih odjela. Ono što zapravo je zanimljivo da su je osnovali tada seoski učitelji osnovne škole, koja također nosi naziv Matija Gubec, iz jedne potrebe da se iz nekog formalnog okvira obrazovanja napravi jedna institucija, odnosno organizacija, koja će se baviti drugim vidovima obrazovanja, zabave, zapravo jedan širi aspekt svega onoga što je navezano na kulturnu baštinu, očuvanje kulturne baštine, ali i različiti oblici neformalnog obrazovanja. Dakle, već u najranijim periodima se pokazala potreba za jednom, da tako kažemo, upravo neformalnom organizacijom koja će pripomoći učenicima, mladima da razvijaju svoje talente, da očuvaju kulturnu baštinu, da zapravo kroz kulturnu baštinu nađu određene modalitete koji će pripomoći u njihovom budućem životu. Naravno, ovome moramo dodati da Matija Gubec djeluje zapravo u jednoj seoskoj sredini i u vrijeme i tada, a i sada kada mladima zapravo nije bilo toliko dostupno sve ono što su mladi imali u gradskim sredinama. I pokazala se jedna potreba da se mladima pruži mogućnost, dakle, razvoja svojih talenata, a naravno i da vide kako to drugi mladi u drugim sredinama rade, pa je dolazilo do određenih razmjena, dakle, gostovanja, druženja, odlazaka u druge sredine. I kasnije, zapravo, kao što sam rekao, prvotno kroz dramski odjel, kasnije kroz folklorni, potom tamburaški odjel, su mladi prezentirali svoje talente, naravno sve u sinergiji sa očuvanjem kulturne baštine. Kasnije se zapravo pokazivali određene potrebe i proširenje tih drugih aktivnosti. Pa primjerice, navešću samo da smo mi u okviru naše udruge imali ping-pong sekciju, šah sekciju i druge čak i određene sportske zapravo aktivnosti koje su mladima predstavljale i izazov, a i prosto jednu potrebu da se u okviru druženja ne bave samo folklorom ili tamburaškom aktivnošću, nego da imaju i određene druge vidove. Napomenut ću samo da je u okviru naše udruge bila takozvana čitaonica, iz koje je kasnije izrasla i gradska knjižnica koja u Tavankutu i danas djeluje, i brojne druge aktivnosti koje su upravo doprinosile okupljanju mladih, njihovom razvoju i promoviranju. Kasnije, 1986. godine, se formira kolonija slamarki koja traje evo i dan danas, koja je afirmirala jedan novi oblik umjetnosti u tehnici slame po kojima smo mi nadaleko poznati. Svakako da kažem da tu nisu bile uključene samo, dakle, starije iskusne slamarke, nego da se i određeni mlađi broj sada djevojaka, rijeđe zapravo da su to bili osobe muškog spola koje su se uključivali u ovu kreativnu dimenziju naše udruge i na taj način promovirali ne samo kulturnu baštinu Hrvata Bunjevaca, nego kompletne lokalne zajednice i Hrvata u Vojvodini. Danas kada govorimo o novom aspektu funkcioniranja naše udruge, dakle, ciljevi svakako jesu očuvanje kulturne baštine kao jedan od prioritetnih ciljeva, ali paralelno sa time su zapravo i ciljevi razvoja
razvoj ruralne sredine, promoviranje mladih, afirmacija mladih. Tu su projekti koji su vezani za ekologiju, projekti koji su vezani za ekonomsko osnaživanje seoskih žena, potom drugi projekti koji se odnose na poljoprivredne aktivnosti i druge aktivnosti tipa očuvanje starih zanata, ali kroz sve te aktivnosti se zapravo provodi ona nit da se mladi uključuju u sve od ovih aktivnosti da bi na neki način pokazali širok spektar onoga čime se mogu baviti, a prosto i da pokažemo to bogatstvo jednog mladog čovjeka koji živi na selu, da se pokaže da život na selu nije nešto što je zaostalo, nešto što zapravo predstavlja ne više toliko nego postoje zapravo da pokažemo da život na selu predstavlja jednu mogućnost više, motivacija više, da se puno toga može naučiti i promovirati i kroz ekologiju i kroz seoski turizam, kroz druge aktivnosti koje su mladima naravno atraktivne i zanimljive. Sve ovo naravno prati ono što je sada neizostavno, to su naravno društvene mreže, web prezentacije i drugi vidovi zapravo onoga što nam pruža nova tehnologija gdje pokušavamo da prezentiramo pogodnosti, ljepote i kvaliteta onoga što se na selu može doživjeti. Tiče naše udruge, moram priznati da su nam zapravo nove tehnologije otvorile puno veće mogućnosti, olakšale i ubrzale naše svakodnevno funkcioniranje. Moram napomenuti da poglavito naši mladi obilato koriste društvene mreže na kojima prezentiraju naše aktivnosti. Ubrzalo se naše funkcioniranje, odnosno naše projektne aktivnosti kroz razne grupe unutar društvenih mreža, unutar komunikacijskih vještina. Sve ono zapravo što je nekada predstavljalo prilično veliko opterećenje, odnosno iziskivalo prilično puno vremena. Sada je to daleko brže, lakše, jednostavnije i naravno mladi su ti koji te novine daleko brže i prihvataju, inoviraju i oni sami zapravo kandidiraju nekakve novine koje mi uvodimo u funkcioniranje naše udruge. To se pokazalo kao jedna dobitna kombinacija, ne samo u olakšanju naše međusobne komunikacije, nego i komunikacije sa medijima, a ponajviše u prezentiranju naše udruge, našeg rada, naših aktivnosti i naravno prezentiranju spram ostalih. Na taj način mi pokušavamo i ostale udruge zapravo da prenesemo primjer dobre prakse, pokažemo i ukažemo na koji način se može olakšati taj rad i da prenesemo zapravo i ostalim, poglavito seoskim udrugama u želji da njih motiviramo, odnosno da ih potaknemo da olakšaju svoje svakodnevno funkcioniranje, odnosno da bolje prezentiraju sve one aktivnosti kojima se oni bave. Tako da zapravo evo, pratimo na neki način trend razvoja novih tehnologija. Mladi su tu koji su najfleksibilniji i najoperativniji u svemu tome i na neki način koristimo njihove resurse jer su oni najprilagodljiviji zapravo tim novim tehnologijama i naravno te sve novine oni inkorporiraju, odnosno unose u rad naše udruge. Ono što mi zapravo kroz rad naše udruge radimo upravo je na educiranju mladih o bitnosti i važnosti ne samo volonterskih akcija koje mi, tako reći, svakodnevno sprovodimo ili sprovodimo kroz određene naše manifestacije, aktivnosti i tako dalje, u povezivanju sa drugim udrugama, odnosno sa drugim institucijama, nego prosto u želji da mladima ukažemo i pokažemo u bitnosti razvoja zapravo te vizije nastupa u javnosti, u komunikativnosti. Dakle, to su sve ukupne vještine koje mi kod mladih želimo razvijati. Mladi, kao što sam rekao, su već dovoljno osposobljeni u korištenju suvremenih tehnoloških pristupa, dakle društvenih mreža, interneta i tako dalje. Sada je bitno samo da njih na neki način
usmjeravamo u to da sve one vještine koje imaju u korištenju tih novih tehnologija zapravo iskoriste za dobrobit razvoja kulturne baštine, za dobrobit ekonomskog razvoja lokalne zajednice, a ponajviše za prezentiranje ne samo seoskog turizma, nego svih aktivnosti, svih potencijala koje jedna lokalna zajednica ima. Mladi vrlo prilično dug vremenski period na dnevnoj razini provode kraj računara, vrlo su vješti u tome. Kažem, jedino je naša uloga u tome da ih mi na neki način usmjeravamo kako i na koji način nove tehnologije iskoristiti u budućim aktivnostima, manifestacijama i prezentiranju lokalne zajednice. Naravno da u današnje vrijeme, u 21. stoljeću, nezamislivo da se bilo koji projekt ili program ne može realizirati, a da on ne bude popraćen na društvenim mrežama. Tako da naše udruženje je svakako prisutan na svim društvenim mrežama, kako na Instagramu, tako i na Facebooku, i svi programi i projekti koji se tiču našeg udruženja i tiču naših projekata koji se realiziraju, se postavljaju događaji i pokušavaju se mladi uključiti u realizaciju kako postavke samih manifestacija i projekata i organizacije, tako i da za širu vidljivost javnosti mladih članova kako naše zajednice, tako i šire populacije mladih, a i stari ljudi, se proba dijeliti, pokušava se da se mladima da do značaja, da nije dovoljno samo vidjeti taj događaj koji se neko objavio, nego treba realizirati, treba ga podijeliti da što veći broj vidi. Pa ja mislim da ne postoji osoba koja nema Facebook i koja nema Instagram, iako se sada već samo koristi Instagram, ali dobro. Da, svi koristimo. Imamo jednu kao grupu na Messengeru i onda se tamo komuniciramo preko toga. Smatram da u našoj društvenoj zajednici je najveći problem što su deca kao i ostali provode dosta vremena na telefonima i na tim društvenim mrežama umjesto da se druže, komuniciraju onako uživo. I zato smatram da je nama lepo kad smo zajedno na polju, jeste da mi tih prvih 10 minuta smo, hajde da kažemo, na društvenim mrežama, slikamo da smo zajedno ili tako nešto, ali posle ostavimo i komuniciramo i vodimo taj neki tok razgovora bez telefona i gledamo da što manje koristimo. Jedino je to ako pogledamo koliko je sati, da li nas roditelji pozovu ili nešto. Znam da izađem napolje i znam kad mi je dosta sa telefonom, iako nekad preteram, ali imam tu neku meru, kao i moje društvo kad izlazimo i tako. Naši mladi se u Tamagutu druže u vidu u našim prostorijama, u našem samom društvu, ali vole također izlaziti u naše kafiće, ali i na našim terenima. Uglavnom, ako kafići ne rade, oni su uglavnom na našim terenima. Te vole izlaziti čak i u naš grad, Suboticu. Poznati kafić Brokat, svakog petka ima druženje, tamburaši, tako da vole tamo izaći. Čekaj. Često nam dolaze sa kudom drugi kudovi iz različitih zemalja i često ostajemo u kontaktu, razmenimo kontakte, učimo jedno drugo jezike, mi njihove, oni naše. Sad imam mnogo prijatelja, baš zbog folklora, u Italiji, u Bugarskoj, Hrvatskoj, u Nemačkoj i baš i u Francuskoj čak. I često smo u kontaktu i razmišljali smo kao da posećujemo jedno druge, samo kad malo za par godina, pošto ipak roditelji ne dozvoljavaju jer smo još mali. Tišina, sedi. Sedi, nemojte se ljuditi. A šta ako se zbunim i pogrešim? Nema veze, nastavi. Pa znaš, ako se zbuniš ili ga ispraviš pa nastaviš, ako si pogrešila u izrazu i ne valja, onda ćemo ponoviti, ali samo ti nastavi. Maja, I spremno. sporo. Kamera. Ide. Akcija. Na filmskoj radionici ima nas pa 10-15. Idu dica od 5. razreda do 8. pa nadalje, ne znam.
I mi tu pravimo filmove. Ja sam imala priliku da divanimo pri skakanju vatre. Naučila sam kako snimati filmove, kako raditi s kamerom. I opet se družimo na filmskoj radionici. Filmska radionica uglavnom traje par dana. To je na raspustu uvek, jer tada su svi slobodni i nije nam dosadno kod kuće. Priprema. Da, dobro, ovako. Malu desa, rekla sam ti. Akcija. 5. scena, drugi kadar, drugi put.